album novo a rirang i sa que lota pa e canción 2.0. Ding teaser no sawak ng ding lift i akinang maneko e porta di lift habri ti full grupo di hindi mani guardando nang, and it seems like stuff is about to go down. Kimen definitely something fun to look forward to. Ko nos lo cual ko di members ng BTS mes tambe a compartir ko swim siguro lo nota e unico videoclip ko nanto be compartir ko fans ting algún más na kamin. E no bisa mas, bisa algún más. So let's say at least 2. Oh, that's so exciting. Pero no solamente ese. Que men definitely hope great con los por haya otro videoclip hopefully pronto. Pero también pa esimang aki nanta logra debut ku e canción Swim riba puesto number 1 di e Billboard Hot 100 y just 3 di e just 4 canciones di e album ta aparecer riba Billboard Hot 100 también. Na onda ko Swim ta number 1 riba puesto number 25 no saya Body to Body e canción 2.0 ta riba puesto number 50 y no solamente ese BTS logra también pa estrenar eigenlijk toen we over full top 10 die global chart die Billboard ku zeg the first time ever ku act ta logra tuma tour spots riba global chart, not K-pop, not group, not act punt. So exciting. Pero si también nanta debut riba puesto por di Billboard 200 qualte album chart ku e album arirang. E motivo di kong just 3 di e just 4 canciones ta aparecer riba Billboard Hot 100 y no tour just 4 di nang e canción number 29 nota no por qualify pa aparecer riba Billboard Hot 100 como ko e canción de cortico, aunque that's not entirely correct, como que canción de más cortico, estaba solamente 34 segundos. Kuta canción de Minecraft. Chicken something. Pero si canción aquí no tiene lyrics tampoco, no te guarda cantar nada. Ito bell na comienzo, traditional Korean bell, that's the whole song. That's a moment to reflect on the album, and it's so great that they think about us. Pero siguro, hope great pasinigin nos por by disfrutar de videoclip novo y ku nang ting e logro ng aki tambe ku e canción riba e Billboard Hot 100 Global Charts mita siguro ting mas na kaminda aweta meta na unda ko na compartir ko nos di dos live performances Swim e prome version tawata e Sunwon edition e di dos aki ta Swimming Pool edition. And yes, good morning, Army. Happy you guys are listening for sure. Ikinanta meeting especialmente pa bosunang